Nileba abar kongres ay atupin sa kongse parang amay kangni. Ahokpat akan sa ilong litik ni tumsang si KSA. Tespur ban khatkatian nong hongkray motor kacingpay. Kardon. Pini prime time long penili thare mono jengti non bertang ton pen arjoponik tha. Pai ni phai ingoira thokarni ada porphai serkera minute ke bapor malom Dr. Urwel Kram salapen ahe masoratum amena adang phli amotor pen dogga muka manat nang pangno bamahot kacingkoy. Bonsedame alang itung kopai ki mesen ajok non mathangnat akethi pikkisung ki phua velang posi bertalong dun. Bangso kesung ki phola ke satgang ben nongkam kam ke bang bamahot sojong angden along ihum tata mobile amotor pen kache pekahot men ke petong ponchet ajok si dong anat suncok posi chini dun. Donggamokam outpost in charge Probin Timung labangso beta kelong pen motor kasingkoy ade malong an humbidun. Kapetong rekang tata mobile motor non amat nepon long lelang. Laban kate warabang puphan bang hekpon long lelang pu beta ribdun long. Pai ni phayong goira phor ni nileb ahawara pharman Mondol Youth Congress atopen executive meeting padopon. Nileb phayong goira pho bukajun ka palo chukuhela long congress ay asang tangnang di pupen mai padopon. Nileb Youth Congress amai pho Agustin rong phar mai se pahim phupon si mai long akai Arbindo be looks lang ne MCCI amai pho akai Binarson rong atumta chitong dun. Lapen manpeng kito alisar paman men ka chitong dun District Youth Congress Committee akai Rajesh Timung Bukajan Assembly Youth Congress Committee akai pi Jonali Toron pi alang tupen RD dojot alam mai long jai tekan si mai mesen ing samjin pen chunpono pusi beta ribdun long. Volokomaji Samson Singh Inti Memorial Children Park athengno ani gangsa porpai thok apor karletang binatoron piaphan KSA Bokla Branch Committee ahin pen kachikimo lapen Justice Kehangpi. Pai ni phai inquiry thok ani gangsa porpai thok apor malom pen KSA Volokomaji Branch Committee ahin pen karletang binatoron piaphan kachikimo lapen ahok pet akang sai kelong jiaphan Kehangpi. Ahok pet kang sai jo long le tikenil tung kaita arjab dun thipji lapen kaita chesong dun berji lasi akola ancho tali ahok pet kang sai pi vek nangi posi सरकार तो मतलब में नीलतुम चुनेंगे इंटंग क्रिंग पेन अर्जाबुन ठीक पेन नीलतुम चेसोंग बमजी अलंग लिथान क्लार्का अकंग साइलोंग लिथिक के नीलतुम चेसोंग पन बमजी कार्बिल चार्ली असंग हिन पेन बसी बिनातेरंग पी कार्लिटांग बिनातेरंग पी अलंग लिथान बोई समे चोमरंग सो कपादुरुन ठेक पामेजी अफान नीलतुम आरनाम फारोलोंग हिरजुमे हंगपिलो लपेन एफ्रांग के बमजी को अनम कार्बिया खया किसुम के नीलतुम Karbil Charlie asama hinpen arjab thipsi je songpon bomji. Labangso kachiki moa sayalong KSA Central Committee ahin pen Remsing rong phar lapen KSA Bokla District Committee amai pho ojoy rong chhona tumta chitong nun. Karletang biataron piaphan ahok pet akang sai long vek nangji lapen ahok pet akang sai long litik ki KSA Volong Kamaji Branch Committee ahin pen sitame sang se lapen kaike arjab dun thipji pusi my fu Francis Bay pen ningje. Labangso kachiki moa sayalong KSA Central Committee pen Rajendra Pharatum pen chenglok penangan KSA klemang photum chitong dunsi RDP dan posi beta nang paceni. Pai ni phai inquiry thok searni ada porphai pho apon malom ihuma motor AS12BC 3105 Tespur pen khatkatiang bong lohongkrai pona motor kachingkoi. Labangso motor kachingkoi nang bathe lapuhan lo. Towarang bong lohong ke hadan pet ajok si kachingkoi bonta. Kopai ke mikewek abang phuatum areng ahu keso awelang posi beta ridun long. Bukajana long keton kelang atum labang so motor kachingkoi arjulong si tong sekot pen adim along palik dun pen report pilo pusi beta ridun long. Pini prime time beta bang kela porsekan kon poneglang. Lang ibom tame Karbi Daily News beta kachini jiaphan do methak me kurvangtu.